Okay, sa video ito ay tuturo ko kung paano mag-register po or pagkuha ng S-Pass para sa ating mga requirements kung sakali man tayo ay bibiyahe papuntang probinsya. Galing tayo ng Metro Manila. Kasi as of now, ay kinakailangan pa rin natin ng S-Pass. So, magre-register po tayo. Ano? Yan sa ating mga browser, kung ano pong meron kayong browser, yan pwede po nating i-search lang po doon. Ano? Ayan, so Google Chrome, Firefox, or ano pa man. So, type lang natin dito guys sa ating browser yung S-Pass PH /PH. So, click lang natin to. So, traveling within the Philippines. So, dito, so since hindi pa tayo guys nakakapag-register, so mag-register muna tayo, or kung meron na kayong existing account, pwede na po kayong mag-login. So, ito, magre-register muna ako. Then, yung cellphone number nyo. Then, confirm yung cellphone number. Next lang natin. Then dito sa baba is merong suggested na password. So, kayo na po ang maglalagay kung anong password. Then, confirm your password. Then, next lang natin to. Next na lang natin to. Then, next step is personal details. So, pangalan nyo po. Then, middle name. Yung last name. Then, kung mayroong extension ng pangalan nyo, kung may the third, the first, the second, the third, or may junior, so lagay nyo po dyan. Then, sex, and kasarian, male or female, or rather not specified daw. Then, region, click nyo lang kung anong region kayo. Okay, so, click on Bicol region, region 5. Then, nandiyan lumabas na dito yung province sa Balbay. Then, municipality. Ayan, so meron dito ano po. Ayan, so City of Ligao. House, street, barangay. Ayan. Okay, then your email address, kung ano po yung email address nyo. Then edad. Then client type. So meron ditong individual, academic, LGU, MSE, national government agency, NGOs, student, others. Yan. So pwede kayo mamili dito. So, kung may mga kasama kayo or wala, kung mag-isa lang kayo, kung estudyante, kung nasa private sector or nasa government agency kayo nagtatrabaho, so, mamili po kayo dyan. Then, click ko lang ang individual. Then, next. Okay, so, dito sa next natin is review natin. Ano po? Ayan, so, yung mga pinag-type natin ng mga details dun sa taas, so nandito po, so i-review nyo po. Then dito sa baba, I understand that upon registration in this S-Pass PH, my personal data such as name, address, contact number, and email address be collected, used, stored, retained, accessed, deleted, and shared only to the respective LGU for my application for travel coordination permit or travel pass through permit in conformity with Republic Act 11469. So I also acknowledge the following rights: right to be informed,
to object, to access, to correct, for erasure or blocking, to file a complaint, to damages, and to data portability, which is protected under the provision of RA 10173. Then, click nyo lang po ito. So, by creating account, you agree the terms and services. Then, click lang natin tong I am not a robot. Yan, waiting tayo dyan. Okay, then, submit. Okay, then, good job. Registration success. If you are traveling, generate your documents, permit QR using this link, or click the Are you traveling link on the menu list provided. So, i-click lang natin to. Okay, so meron tayong account settings. Then, mag-a-apply po tayo ng permit. So, apply for permit. Okay, then, are you traveling? Pick a search. Yeah, what is your current location? Metro Muntinlupa, City of Muntinlupa tayo galing, guys, ano? Then, where are you going? So, click lang natin dito is Ligao City, Ligao, Albay, unrestricted. Ayan, so hindi na masyadong stricto sa sa Albay. Then, destination LGU requirement. Selected destination LGU is not available to receive SPAS online application. Please contact your destination LGU for your requirements and needed application form. So, reset questionnaire. So, ayan guys. So, dun sa lugar namin is wala siyang restriction. So, hanap tayo ng mga lugar na may restriction. Ano po? So, pick your origin. Then, Muntinlupa. Then, example is pupunta tayo ng Dagupan, guys, sa Pangasinan. Ano po? Dagupan City. Yeah, so restricted siya, guys. Ano? So, you need to apply for a travel coordination permit. So, please check the requirements of your destination LGU. And so, meron siyang mga dito, guys. Ano po? Ayan, so, may mga contact number yung nakalagay dito para sa mga LGU po. Ano? Ayan, so, destination LGU requirements and travel requirements. Ayan. So, allow 3 days minimum application for TCP. So, madaming hinihingi dito, guys. Ano, ayan, sa mga lugar po na mga may restriction. Ayan, so, apply for travel coordination permit. And TCP is travel coordination permit. So, apply lang tayo dyan, ano. So, for example, ito, meron na ako dito. Yan, so select new travel coordination permit application. So type of traveler. Yan, so Filipino lang tayo, local worker lang tayo dito, ano. Yan, please specify. Then personal details, so nandiyan na. Then emergency contact person, contact number, destination. So ayan lang, guys, ano. And so, lalagay po natin dito yung emergency contact person, contact number, date of departure, date of arrival. Then, yung address ng bahay nyo. Then, select sea, air. So, private, public, or government. So, additional travel details. Ayan, plate, trip, flight number. Then, I am not a robot. Then, proceed. Ayan, so yun lang yan, guys. Ano po? So yun lang ating kung paano mag-apply po sa mga restriction or sa may mga restriction ng mga lugar po para sa SPAS po natin. Ano po?